هەوێستێن یەکیتی ئێکلێزیا ڕابطەیان کۆنفەرانسی بوو بەرگایەکی زەمینێکی یەکیتیا بۆ کەسێکی را تهدید نینە وەرتم دەردۆڕی خۆ جینارێتی بۆ ئەم ستاتویا باکوور ڕۆژهەڵاتا سووریا بکرد و ئەم بێ فەرانسی دەبێت بێ مۆدەلێ ڕۆژهەڵاتانی سەردەست بکرد هەمیش هەمیدانی من gelek zehmet jî derbas bû û her tim gêriyên berxwedanê bi rastî jî tim di nav xwe de dihewîne û her tim dê de li pêşe jî. Ji bo jî em hêz ji hev dikirin bi rastî wek Rojavayê Kurdistanê wek Bakurê Kurdistanê em hêz ji hev dikirin. Dola herî girîng ji bo jî hevgirtina vê yekîtiya Guderketî ev konferans mirov dikare bêje ev jî adrêseke nû ye ji Depuşîna Gelê Kurdistanê دربیجی. هر چقدر امبیشن دکوشینه و خواطر گرگ دیگرن، لی امبیجی براسی امن یعنی دستکفتی ماشی ایگو هاتنا آواترین امنجی نه هندکن براستی. بدره siyaset sersi aslında Aztek Kurdiş bu deskefti Kurdan وكي بصري أصلك ويكو دستكفت بصري وأنا خلاص شاندل أصل السيان هنا مثلا أن وكا كونغرة مشكلاني كشتي ورا دارستان كردستاني كبراستيجي أم وكا لكرد إيدي أم تين ناصرين بكذا خاب تكوشينا خاب برفضانيا خاب إصرار خاب لبل أمبر كلاجانا پر کیف خوش اینکو یرو سربی آخر سربی آخا پیروز راستی جم هر داره دیگه زمان روزا دم زور و زحمتی داد در باز بو هیچی در باز تو بود لبل نوع زور و زحمتی داشتی دیسا پیشنگی مازن کرد او کنفرانس 26 مهری هاتی دار خستن جی او گاوه که پر مازنه